Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Mbere na mbere turabashimiye cyane ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ese mwabibonye amakuru ari gukwirakwira nk'umuriro w'ishyamba ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi yemeza ko ingabo z'Ubufaransa bari kurwanira cyangwa ziri kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'abavuga ko babonye amasanduku y'abapfuye asubizwa i Paris. Ese Ubufaransa bwinjiye mu ntambara yo muri Kongo? Reka tubicukumbure muri inkuru yose tugiye kubagezaho kuko ibintu biteye urujijo. Ndabasaba gukurikira neza kugeza ku musozo kugira ngo mwumve uko ibintu byifashe maginga ya. Mu minsi ishize imbuga nkoranyambaga zarashyushye cyane, ubutumwa butandukanye buhererekanwa ku muvuduko udasanzwe. Ubutumwa buvuga ko hari abasirikare b'Abafaransa bari mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi bice byavuzwe cyane ni Rubaya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe na Fizi na Mikenke muri Kivu y'Amajyepfo. Inkuru zagiye kure zivuga ko aba basirikare bari gufasha ingabo z'u Rwanda zizwi nka RDF, umutwe wa M23 hamwe n'indi mitwe nka Red Tabara na Twirwaneho. Ibi byatumye benshi bibaza byinshi, ese koko Ubufaransa buri gufasha uru ruhande? Muri izo nkuru hari imwe yarebwe n'abantu barenga ibihumbi 17 ku rubuga rwa X, aho iyi nkuru yatangazaga ko amakuru ava Ifizi yemeza ko aba bacancuro bari gukorana na M23 ngo babuze ingabo za leta ya Kongo FARDC kwigarurira agace ka Minembwe. Minembwe ni agace kamaze igihe kavugwamo amakimbirane ashingiye ku moko n'imitwe yitwaje intwaro. Ariko ibisiko byose biri hari indi nkuru cyangwa post yarebwe inshuro zirenga ibihumbi 15 yazanye indi nkuru itangaje ivuga ko abarwanyi ba Wazalendo bafashe mpiri abantu bakomoka mu Bufaransa n'abandi bakomoka mu Bushinwa. Iyi nkuru ivuga ko abo Bafaransa n'Abashinwa bari bashinzwe gukoresha intwaro ziremereye zazanwe n'amahelikopteri ya gisirikare. Uwanditse iyi nkuru yavugaga ko Ubufaransa n'Ubushinwa bigenda byinjira cyane mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo bifasha impande zihanganye. Yewe uyu muntu yagiye kuratangaza ko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hari amasanduku arimo imirambo y'abasirikare b'Abafaransa baguye mu bitero bya drones mu gace ka Rubaya yagejejwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare hafi ya Paris. Iyumvire nawe uremere bw'aya makuru, urumva ko ari inkuru ituma abantu bagira ubwoba cyangwa bakababara cyane, dore ko abaturage bamaze igihe bababazwa n'intambara. Ariko se aya makuru ni ukuri? Twifashishije amakuru yizewe n'itangazo ryashyizwe ahagaragara na ambasade y'Ubufaransa muri Kongo, tugiye kureba ukuri. Ambasade y'Ubufaransa yafashe umwanzuro wo kudaceceka imbere y'ibihuha. Bamaganiye kure aya makuru bayita ibinyoma byambaye ubusa binyuze mu butumwa bashyize ku rubuga rwa X ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Batangaje beruye bati nta ngabo z'Ubufaransa cyangwa no kuvuga ngo cyangwa military force iyo ari yo yose iri muri iriya zone yavuzwe cyangwa muri ziriya zone zavuzwe cyangwa ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo. Ibivuze ko ibyavugaga byose ari ukuyobya abaturage. Ambasade yasobanuye ko aya makuru yose ashingiye ku bihuha bidafite gihamya. Mu by'ukuri niba ukurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwa Kongo, urabizi ko iyi zone yaranzwe n'umutekano muke, intambara zikomeye hagati ya FARDC ihanganyije aho ifatanyije na Wazalendo n'ingabo za SADC aho barwanya uruhande rwa M23. Muri uku guhangana intambara y'amasasu ijyana n'intambara y'amakuru cyangwa amakuru y'ibihuha. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bakwirakwize ibinyoma hagamijwe gushyushya imitwe y'abaturage cyangwa kwangisha abaturage ibihugu runaka. Nta kimenyetso na kimwe, yaba amafoto, amashusho cyangwa amaraporo y'imiryango yigenga agaragaza ko hari abasirikare b'Abafaransa muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa Kivu y'Amajyepfo baba barageze aho hantu. Abakoze ubushakashatsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'abagenzuzi b'amakuru cyane aho bita fact checkers
bashakishije niba hari gihamya y'ibyo bintu basanga nta n'imwe. Ni amagambo yanditswe n'abantu bashaka kugaragaza ko urugamba rutoroshye. Ikindi kintu gikomeye ambasade y'Ubufaransa yagarutseho mu kunyomoza ayo makuru ni uburyo abantu bakunda kwizera amakuru bitewe gusa nuko yakwirakwijwe cyangwa yageze ahantu henshi, ariko ibyo ntabwo bivuze ko niba amakuru yasakaye ahantu henshi abavuze ukuri. Ambasade yagize iti kuba ubutumwa cyangwa inkuru bisangiwe cyangwa byasakajwe inshuro nyinshi ku mbuga nkoranyambaga ntibivuze ko ari ukuri. Twese tujye tubona inkuru yarebwe n'abantu ibihumbi magana ariko yashakishwa neza ugasanga ari igihuha. Bati gusubiramo ibi binyoma inshuro nyinshi ntabwo biza kubigira ukuri. Ubu ni ubutumwa buhamagarira abakoresha imbuga nkoranyambaga, abakoresha murandasi internet bose kuba maso ndetse bakabanza kugenzura amakuru mbere y'uko bayasangiza abandi. Usibye ibyo binyoma, ambasade yanenze uburyo hari abantu bari guhimba amagambo bakavuga ko yavuzwe n'abayobozi b'Abafaransa nyamara ari ibinyoma. Babajije bati kuki munenga amagambo atigeze avugwa? Ibi bigaragaza ko hari itsinda ry'abantu ryiyemeje gukora icengezamatwara cyangwa propagande ya Kinshasa. Nyuma yo kunyomoza ibihuha byose byavugaga ko abasirikare b'Abafaransa bari muri Kongo, ambasade yafashe umwanya wo kwibutsa abantu bose aho Ubufaransa buhagaze ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Byari ngombwa ko basobanura umurongo wabo wa politike kugira ngo abantu bataguma mu rujijo. Leta y'Ubufaransa yashimangiye ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa sovereignty yacyo. Bavuze ko Kongo igomba kubahwa mu mipaka yayo yose. Ikindi gikomeye basubiyemo ubusabe bwabo basaba ingabo z'u Rwanda RDF kuva muri icyo gihugu mu maguru mashya. Uku cyangwa ibisi ubwa mbere Ubufaransa buvuga ibi kuko bagiye babigarukaho inshuro nyinshi mu biganiro bya diplomasi ndetse no mu manama mpuzamahanga. Mu rwego rwo gushaka umuti w'iki kibazo, leta y'Ubufaransa yemeza ko imirwano atayizana amahoro arambye, ahubwo bashyigikiye ko ibibazo bikemurwa binyuze mu nzira ya politiki na diplomasi, cyane cyane binyuze mu nzira zashyizweho mu karere hagamijwe kugarura amahoro arambye yabuze mu baturage b'Uburasirazuba bwa Kongo mu myaka myinshi ishize. Bemeza ko inzira y'amahoro isaba ko buri wese ashyira intwaro hasi akagana ameza y'ibiganiro kugira ngo abaturage bongere basubire mu buzima bwabo busanzwe. Ibi nibyo byemezo nyabyo bishyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga. Mu gusoza iyi nkuru yacu y'uyu munsi, reka tubivuge mu ncamake ariko yumvikana neza ku buryo buri wese abisigarana mu bwonko bwe. Amakuru yose mwumvise ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abasirikare b'Abafaransa bari kurwana i Rubaya cyangwa i Fizi, avuga ko bafashwe na Wazalendo cyangwa se avuga ko imirambo yabo yasubijwe i Paris, mu masanduku yose ashingiye ku bihuha gusa. Ni fake news tuzi twese. Ambasade y'Ubufaransa yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Ni amakuru yakozwe n'abantu bashaka kuyobya uburari kugira ngo bateshe agaciro umuhati w'amahoro hari. Ubufaransa bugaragaza ko nta musirikare n'umwe bufite ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namwe rero nshuti bakunzi bacu, turabasaba kujya mu bamaso cyane mbere yo gukanda share ugakwirakwiza inkuru. Banza wibaza uti ese ufite gihamya? Zireke zihere kuko gukwirakwiza ibihuha ntacyo bifasha usibye kongera amakimbirane. Murakoze cyane kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru yacu. Ntimwibagire gukanda like na subscribe kugira ngo mutazacikwa n'amakuru yacu ataha. Murabeho.